lajkov, res manjka mi lajkov, da je hiter lajkaj moj profil. Koliko malo imam jaz lajkov, ne boš mi zdaj štrajkov, da je hiter lajkaj moj profil. Poglej moj face, nobenega frenda, na Instiču ni čist nič novega. YouTube kanal je čist pozabljen, a Snapchat sploh še kdo uporablja. Kaj naj naredim, davci v to bim, ne povejte nej, pokažem rit, ali kolen, len. Premal imam lajkov, res manjka mi lajkov, da je hiter lajkaj moj profil. Koliko mal imam jaz lajkov, ne boš mi zdaj štrajkov, da je hiter lajkaj moj profil. Malo si skomigam z glavo. Zakon pa. Zakon.